Pozdrav! Danas ću vam pokazati jedan kratki tutorial o tome kako skinuti Counter-Strike 1.6 verziju 44. Znači tu koju ja koristim ima Steam i većina ljudi nju koristi. Znači samo u vaš Google pretraživač ukucate cs.skini.me. Znači to je veoma jednostavno i eto, ko nema Counter to je jedna veoma dobra igrica, znači skinite. I to bilo to, znači samo ovdje automatski će vam se skinuti. Eto ga. Ako sam vam pomogao, like, tako. Dođenja.